byiza kuri wowe tubana mu makuru n'ibiganiro tugenda tubagezaho umunsi kundi turi ku itariki ya 25 z'ukwezi kwa kane umwaka w'2025 ndano kukugezaho amakuru agiye atandukanye bari kugenda avugwa hirya no hino ku isi. Munyemerere mbabwire ko Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'Ububiligi Maxime aratangira uruzinduko mu Burundi no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo guhera kuri uyu wa 25 kugeza kwa 29 Mata 2025. Amakuru avuga ko yagombaga kugera mu Rwanda ariko bikaba bitakunda kubera ko atahawe ikaze i Kigali nk'uko byatangajwe na kimwe mu binyamakuru bya hano mu Rwanda. Ariko kandi unyemerere nkubwire ko kuri uyu wa gatanu u Rwanda na RDC birasinyana amasezerano, igikorwa cyagizwemo uruhare na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ntabwo haratangwa icyo ayo masezerano ateganya, ariko ayo ni amakuru ariho. Nyemerere nkubwire ko kandi AFC M23 iri kubakisha umuhanda uhuza santere ya Masisi Sake. Ihuriro AFC M23 rirwanya ubutegetsi bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ryatangaje ko ryatangiye kubakisha umuhanda mushya uhuza santere ya Masisi n'umujyi wa Sake mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru. Guverineri wungirije wa Kivu y'Amajyaruguru washyizweho na AFC M23 Manzi Wili yatangaje amashusho y'imashini zikora umuhanda bigaragara ko zatangiriye akazi mu gace ka Kasengezi. Manzi yasobanuye ko kubaka uyu muhanda ari kimwe mu bigaragaza ibihe bishya iyi ntara yatangiye bitigeze bibaho kuva RDC yabaho. Yagize ati umuhanda mushya uri kubakwa uhuza santere ya Masisi na Sake kandi iri n'itangiriro ry'ibihe bishya. Abaturage ba Masisi bagowe n'imihanda itari nyabagendwa ntabwo bazongera kumara iminsi mu ngendo zakabaye zibatwara amasaha makeya. AFC M23 igenzura Goma kuva mu mpera za Mutarama 2025. Manzi yasobanuye ko uyu mujyi wavutse bundi bushya kuko abawutuye ntibakibura amazi meza n'umuriro w'amashanyarazi kandi ko bizeye umutekano wabo ku rwego rwa 99%. Yagize ati inzego z'umutekano zacu zirinda abaturage, zibarinda amanywa nijoro. Uduce nka Ndosho twahoragamo ubwoba n'amajoro yo kudasinzira, ubu twahamya amahoro n'umutekano byazanywe na AFC M23. Rwiyemezamirimo Fulani yasobanuye ko igikorwa cyo kubaka uyu muhanda kizihutishwa ku buryo kizarangira mu mezi 5 hari kwifashishwa imashini 4. Imirimo yo kubaka uyu muhanda yatangiriye mu gace ka Kasengezi. Nyemerere kandi nkubwire ko umuvugizi wa guverinoma ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo Patrick Muyaya yavuze ko ibyavuye mu biganiro hagati yayo n'ihuriro AFC M23 ari intambwe ishimishije yatewe kandi ko n'ibiganiro hagati yayo n'u Rwanda bizakomeza ko bikaba bigiye kurushaho kugana aheza. Byatangajwe n'umuvugizi wa guverinoma ya DRC Patrick Muyaya kuri uyu wa kane mu kiganiro n'itangazamakuru cyagarukaga ku itangazo rihuriweho hagati ya AFC M23 na guverinoma ya Kongo rigaragaza ibyavuye mu biganiro bya Katari.
Muyaya yavuze ko iri tangazo rihuriweho ari intambwe iganisha ku mahoro kandi ko n'ibiganiro hagati ya guverinoma ya DRC n'iy'u Rwanda nabyo bigiye kurushaho kugenda neza babifashijwemo n'umuryango wa Afurika yunze ubumwe. Yagize ati ndizera ko twateye intambwe nziza kandi ntabwo ari ibyo gusa kuko nk'urugero n'ibiganiro hamwe n'u Rwanda ntibizahagarara mu gihe habayeho icyiciro cya mbere cy'agahenge. Tugiye kureba uko tuzashimangira ndetse hari n'ibindi biganiro bizaba biyobowe n'umuhuza. Yakomeje agira ati mukwiye gufata itangazo rihuriweho hagati ya AFC M23 na guverinoma ya DRC nk'intambwe iganisha ku mahoro. Reka twizere ko twese turi mu nzira nziza kuko ntushobora kubona amahoro utagize ibyo wigomwa kandi twebwe twamaze kubyiyemeza. Patrick Muyaya yavuze ko kandi kuva muri Gashyantare uyu mwaka hakomeje guterwa intambwe ziganisha ku muti w'ibibazo bimaze igihe mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Umuvugizi wa guverinoma ya DRC yatangaje ibi kuri uyu wa kane ku munsi wabanjirije uwo wa guverinoma ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika zatangarijeho ko iyobora isinywa ry'amasezerano hagati y'u Rwanda na DRC aza gushyirwaho umukono n'abaminisitiri b'ububanyi n'amahanga ku mpande zombi. Ambasaderi Olivier Nduhungirehe w'u Rwanda na Tereza Kayikwamba wa Guinea n'uwa DRC mu itangazo rihuriweho na AFC M23 na guverinoma ya Kongo, impande zombi zatangaje ko zemeranyijwe guhagarika imirwano ndetse zikaba zombi zifite ubushake mu bindi biganiro byo gusasa inzobe kugira ngo haganirwe ku muzi w'ibibazo biri mu burasirazuba bwa DRC no ku muti ukwiye wazana amahoro arambye muri aka gace no mu karere. Ndabashimiye kandi mbifurije gukomeza kugira ibihe byiza, naho ngenda bakunda cyane. Ariko niba ari ubwa mbere ugeze hano kuri uno muyoboro wacu na Amakuru XTV, niba utarakanze kuri subscribe, uyu ni wo mwanya mwiza wo kubikora kugira ngo n'ubundi amakuru n'ibiganiro tuzajya tugenda tubagezaho umunsi kundi muzajye muyabonera ku gihe. Mukomeze kugira weekend nziza.